Kaplim Dhaka Escape. Kapan sepen ino hau benai Oktober. Kata hadin ke Durga Puja. Kipai ba kin sayu ya ki kato kat ne ki gang ne kinong shun ban pendek yau aktor jung kaplim Dhaka Escape. Upira do tadong. Ban hak ne ke poster ke bala apply. Ke bala apply hak ne ki kandiat sengi beladap. Ki don arngot ki kentai ki blashim kabenta kum ki gang. Bakin senran ni ya ki bos gang. Ladai hakol kata Guwahati bat Bangladesh. Bat kum juru lay iru dan ki gang ne ba he ki teman. Dan ru ki gang ki bakam sedung kamet. Dan ru ki gang ki bajrong senyu. Bat ki dan bun pat kini ki support tinggang ki ba senran ni yo ki bos gang. Bat kini ki gang ki dan kumba dak ki sepangut ki gang tentup hadu southerly ki fight ki ba kadaka escape kelak pendrong. Bakini ki arngut ki kentai ki dai ki ba da senrang ya ki bos gang ban peni tenat ya kat kana bakumno ki gang ki bos gang ki don laki jongpat ki benta hakane ka film. Hakane ka film kini ki arngut ki kentai ki bela shim ya kane ka benta ilong I Ivan Basayomoy baju akteng ki film kasi kamtam ya ka film jing im ke bela penmi na ka chwas emli kumjuro ikong lana karbihi I baju ak barabor ki film kasi Henry hakane ka film Dhaka Escape ki pajba kin salingo bakumno isenran lang bat ki bos gang iha ka film ya ki teng shop ki puron lawan ra la ka jong kat kum ka skrip ki pajba kim dai ban stu bakla Henry ki shim bat bakane ka ditang ban shuak ban pen shisha ya ka khana Henry ya ki artist teng hakoi ka film lawan ra kuminos hakoi ka film lawan ra kum henman hakoi ka film lawan ra kum perlok aktres Henry hakane ka film pat ya kini ki arngut ki aktres kentai lawan ra pat ban penitnat ya ka film baki sendran yau ki bos gang kumjuro kini ki supporting gang ne ki kamapo yu bos gang kilong Dominic im bokam hemet nangta Bashan Konghat bajrong kitman bla isrim shisha kum tagi gang na Bangladesh biangpor karkongor bakam hemet berlepen bab ulau kisopti wisho bapira nangta kit nongrum bajrong snyo ubat bakam sedung kamet man pen bakumno ki sho bapira kumjuru uchiri war ubade nakitan jowai usyempat kum kebenta bansendran yo ubos gang haba ki kini ki bos gang nginam batai than namar bayo pin pejbah adalah mi Dhaka Escape kini ki gang ya kini ki poster ila pelaj ke social media bat ya kini ki poster anwaro habiju ki pejbah ada kiwan pej ya ke film Dhaka Escape kila banyu ya kini show bakin rong balata lawa habiju cinema tingit scam ba ke film Dhaka Escape kan pen sengatanat kan pen kemen ki pejbah namar ba hakane ke film kadon ke jigrwai kebelaak di bak missing Shirlin, Risha, Pira, Nadia, bak pede. Pergi prabungut kinong syat sendan, kentay sendan. Kumjuru, hak jingrawai kebelah syut, ha, sentuk siar, buat hak syat lengwa, soyong. Kani haru ke jingrawai ru kebelah kamslem, hendak wasnat bat, kebaong. Wan hajan jonga, kemut, kamtam kisamla. Kisamla kisan, kisutnat yikini ke jingrawai. Kumjuru kedung rai silong syataka, kedi ke jingrawai. Kebaya peni markeliang hapdeng kentai bersendrang nangta pini iru hakne film kumno kepajba kinam leno ai banthi tiket namarba kepajba kinam chok samthia don kapor ba phirki don kapor ba phiyam don kapor ba phikemen don kapor ba phinyo ya kajing snang ro haba phimi kadai bi kajing snang kaba kan ai ya ka imlang salang ngina batai than ya kane ka khana kepajba kin sai ishan ha Oktober kata hadin puja kaba trai biju ulai henraya katarik empalap bentip namarba kasyong bay hakarai nagawati ban Mumbai ban aya katarik ban iya ke film Dhaka Escape ke film kasi kabala ringdor hakisnong kasi berkumjuru Dhaka hasil het bat kimenta jong ke Bangladesh berkumjuru bat kambon hangne harilum kasi bat ringdor ro Guwahati kipajba kin sayi iya kene ke film Dhaka
escape bala akmen do pira do todong bet kumjuro da Nadia Imle.